ngeke kusebenze pho nxa kungaba lento enjalo kuyathiwa umntwana ngokabana phakathi kweguma ngcono bahle bawuvale vele ungasavele ungavele usebenze. Ya khona kungcono ngoba isithembo sendoda kungcono ngoba uyabukwazi ukuthi abantwana mawube ngabakosibanda bonke abalapha ekhaya kumbe abakumakhosikazi wami. Kodwa manje sesingamadoda sibathathu noma sibabili emzini umntwana uyakuba ngokabani khona kambe usokuthiwa unkosikazi akekho namhlanje sengithi ayuyelele uye konyane wethu kuyakubizwa ukuthi kuyini bantu abadala. Khona kuzwile ipoint yabo ngekuthi bathi bona bazama ukuvikela ukuthi abafazi bengahlukunyezwa kakhulu. So mhlawumbe uma mina ngicabanga ukumshaya wona uzokufuna ukumlamulela. Ipoint yabo abayishoyo. Manje phela kuzobulalisa abafazi kakhulu khona lokhu ukuthi wena ungakuvuma ukuthi uzunkosikazi wakhe eteni secabanga ukuthi libe babili kuye wena umlobolile okokuqala uhlala naye kumbe noma i-girlfriend akuvumakali vele ukuthi indoda ibe umfazi abe lamadoda amabili. Into engakazi yenzeke ngisho naseBhayibhelini isithembo sisizwile eBhayibhelini besikhona vele. Manje lokhu esendoda kodwa hayi esamfazi lokhu kuvela kuphi? Ya hayi eBhayibhelini sithi sasikhona isithembo sibili sokuthi indoda ithatha abafazi abaningi hayi ukuthi umfazi uthatha yena le into yama 50-50 kulapho kwaqala khona inkinga yonke khona lapho i-50-50 amalungelo abantu kulapho kwaqala khona ukubonakala izinto ke lapho. Wona amalungelo ayelungile kakhulu especially emsebenzini yesi abafazi kudala bebengavunyelwa ukusebenza bebengavunyelwa ukuthatha izithupa lapha lalaphana. Emsebenzini yesi kungcono sebesebenza but i-50-50 leyi ayisebenze emsebenzini hayi ezindlini. Khona kunjalo kuthi ukuthi phela yayingcono ke impilo yakudala bengenayo amalungelo ngoba ngithi yabonke amalungelo akhona aza lezinto ezingekho right manje. Kwaqala kwaba yikutabane sathi yebo siyakubona nanku manje za approve itabane manje sekuvunyelwa ukuthi wena utuzela umfana ulindele umalukazana sekuqhamuka umfana ethi uzolobola umfana wakho kodwa kuyakuba yini khona. Uzela umfana uthi cha ulindele umalukazana ebele lo munye umfana angahlaphuma phela emzini wami. Akuqala kwaba yikho khona lokho phela manje nanku sisathi sibheke lokho nanku sekuthiwa umfazi kabe lelontuzeni kabe lamadoda amabili okulandelayo ba approve ukuthi ubaba mawusufuna ukuthatha umntana wakho oyintombazana umthathe kumbe umama mayesefuna ukuthatha umntana wakho umfana kube indoda yakhe amthathe yikho bazoku-approve okulandelayo phela manje. Na uqinisile limqokelelo la kulapho siyakhona ke manje kulapho siyakhona lapho siphila njengeenyamazana ukuthi inyamazana elandaba ngoba iyalala nonina iyalala lo mntanayo so kulapho siyakhona ke lapho. eZimbabwe libona ngazani kungagcina lakho sokusiba njalo kumbe kuvele lokho abantu bahle bekukhafule nje bathi lokho hayi sizosibanda qalisa ngakho lapho. eZimbabwe kungenzeka ngoba isikhathi esiningi siloku ubona umongameli wangapho uyathanda ukuthatha kakhulu izinto ezisuka ngapha. Osekungenzeka ukuthi kugcine sekufikile singazi nakhona ukuthi yena uza kubona njani. Singazi ukuthi yena uza kubona njani labantu baza kubona njani ngoba hayi lona lihlazi impela.